त्रिपुरा इलेक्शन ड्यूटी चटखिबा तरुक सुबा मणिपुर राइफल्स की पर्सनल बीपी स्ट्रोक तौदुना लेखिद्रे था असिगी तरागा तरुक पांथोकदौरिबा त्रिपुरा की जनरल इलेक्शन ड्यूटी चटखिबा तरुक सुबा मणिपुर राइफल्स एमआर की सिपोय बीपी स्ट्रोक तौबदगे नहा नुमिदांग पुंग अमगा मिनिट निफुगा मंगारोम ताबा मतमदा लेखिद्रे हाइरे लेखिद्रबा सिपोय अदुगी ममिंगदे कासार पामराइंगम चाही 30 तरुक अपोक्पा कासार बेंजामिन कौबे उख्रुल डिस्ट्रिक्ट के लितान सराइखोंग विलेज दगे माकी राइफलमैन नंबर 1710137 ने महाक नहा नुमिदांग नोंयाई मतुंग पुंग अमगा मिनिट 30 रोम तारकपदा खंगौदना बीपी स्ट्रोक तौरकपदगे लाइकन अबंगमदना नोंयाई मतुंग पुंग अमगा मिनिट निफुगा मंगारोम चटपा मतमदा लेखिदबनी हाइरे पाउसी असिना फंगबा पाउगी मतुंगिना दे त्रिपुरा की इलेक्शन असिदा ड्यूटी तौरुनबा मणिपुरदगी अपुनबा सेक्यूरिटी चात्रेट का सुबना तरुक चटपगी मनुंगदा तरुक सुबा एमआर की असिस्टेंट कमांडेंट सी कोईगी कमांडर एल कुंजेसोर सरमना लुसिंगबा पर्सनल मरफुगा तरुकना साबा टीमदा लेखिद्रबा कासार पामराइंगमसु सरुक याखे टीम असी त्रिपुरा के उनाकोट डिस्ट्रिक्ट लैबा दान बिलास हायर सेकेंडरी स्कूल दा लैबने नहा नुमिदांग मियामना तुमना हिपनरबा मतुंगदा मफम अदुमक्तदा इखंग खंगौदना महाक बीपी स्ट्रोक तौरकपनी हाइरे नाकल अमरोमदा महाकना लेखिदबदा तरुक सुबा एमआर के असिस्टेंट कमांडेंट सी कोई कमांडर एल कुंजेसोर सरमना लुसिंगबा तरुक सुबा एमआर के सिपोइसिंगना त्रिपुरा की उनाकोट डिस्ट्रिक्ट लैबा दान बिलास हायर सेकेंडरी स्कूल दा ngarang ayuk पुंग 8 लोम ताबदा मिनिट 2 रोम तुमिना लेप्तुना इकाई खुमनबा उठख्रे लोइनना लेखिद्रबगी थवाइना मपुगी लैकोलदा इंगना सिगना लैरुनबा मदे इमुंग मनुंगना थेंगनाउरी बावाबदा सुतिम मसिना सरुक यारी हाइरे असी भागसांग ngarang पोस्टमार्टम तौबा लोइख्रे ngasi imphal da puraklagani haire tongan ba mafamdagi sakhangdaba singna tata truck driver ama de nan local sinmi ahum kidnap taukhre tongan ba kidnap ki thogdok ani da truck driver ama de nan local ahum masakhangdaba singna nongmai chindon da phaduna pukhibadagi hojik phawba thiba khangdana leiri haire press na thajaba yaba mafamdagi phangba pawgi matungina de tha asigi mari gi ayuk pung 3 minute kun lom taba matamda none district ki manung chanba imphal jiri lambi paringe इरंग थोंग अमसुंग नोने बाजार की मरक्ता ड्राइवर का कोनना सीमेंट यावबा तथा ट्रक अमा खुलाई पाइबा सखंगदबा मियोय खरना नोंगमई चिंदोन दा किडनैप तौख्रे हाइरे सखंगदबा सिंगना ड्राइवर का लोइना किडनैप तौख्रबा तथा ट्रक अदुगे रजिस्ट्रेशन नंबर ना ML018796 ने तथा ट्रक अदुगी ड्राइवर की ममिंग ना लाई मयुम रोमियो शर्मा कौवे मोइरांग ngang दगे ने जिरीबाम की उचाथोल दगे सीमेंट हाबलगा इम्फाल तमना लाकपदा इरंग थोंग अमसुंग नोने बाजार की मरक्ता थोकदोक अदु थोखिबने अदुबु किडनैप तौखिबा सीमेंट थना यावबा गाड़ी अदु पुलिस की कांगबुना थीबा हुंबगी थबक चथबदा ngarang ayuk pung 8 lom taba matamda khongsanggi railway station yaugadaba kilometer 3 lom walingai da leiba tawbam haina khangnaba railway construction site amagi manakta phangle haire adubu gari adu da yaukhiba cement bag chahum go hompo adumak yauramkhe aduga gari gi driver di phangba ngamdre makha tana police ki kangbuna akoiba mafam singda thiba humbagi thabak chathakhe nungthil pung mari taba phawbada tata truck adugi driver adudi phangdri haire atopa thogdok amadana tha asigi mari gi numidang pung 3 lom taba matamda masak khangdaba khulai paiba singna Reliance Jio gi tower yungbagi thabak suba nan local worker ahum gari ga konana faduna pukhre haire police ragi phangba pawgi matungina de kidnap tawduna pukhraba nan local ahum adu kangpokpi district ki manung chanba nongpo kaithel mani police station na konba bungte siruge tangbui village dagi faduna pukhibane thogdok aduga mari lainana tha asigi mari gi numidang pung 13 minute 30 rom taba matamda Reliance Jio Tower pairiba Sapire Solution Private Limited ke project ki head wadiba Sumis Renna nongpo kaithel manbi PS da waka cherola ma pisin khre haire waka cherola du da sakhang da basing na faduna pukhraba sinmi ahum adugi mameng Marinal Setia apokpa Deepak Setia Prakash Gogoi apokpa Golab Gogoi amade Sajib Samas kawi haire makhoi ahumak Assam ge Jorhat district ke Namrupai gaundagi ni haire thogdok aduga mari lainana nongpo kaithel manbi PS na case ama lokhatpaga loinana thiba humbagi thabak chathabada sakhangdaba singna pukhiba Jio company ge Bolero car registration number AS01M4495 ngaha nungthil pung mari rom taba matamda dolang sirudagi recover tawba ngamkhre makha tana thiba humbagi thabak chathari haire mari makhong takpa ngambada lupa lakh ama piga nei haukhiba February ani gi nongalamdaida Bamol laikai gi Brahmapur Mangjilda laiba Sri Sri Madan Mohanji gi mandirda sakhangdaba miyoi singna thugairam basi gi mari makhong haiba ngamba miyoida lupa lakh amagi mana piragani haina All Manipur Brahmin Association gi wangangloi Basaspati mayum Samananda Sarma na phongdokre Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada Samananda na hai karigum masak takpa ma di mari makhong haiba ngamba miyoi adude soidana mari makhong lotsaga nei
ꯑꯍꯤꯡꯒꯤ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯟꯅ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯆꯠꯊꯔꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯡꯗꯕꯒꯤ ꯊꯧꯑꯣꯡꯅꯤ ꯍꯤꯟꯗꯨ ꯙꯔꯃꯕꯨ ꯑꯇꯝꯅꯅ ꯇꯦꯝꯁꯤꯡꯅꯔꯛꯄ ꯃꯥꯟꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯃꯛ ꯇꯣꯏꯅ ꯊꯣꯛꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯦ ꯂꯥꯏꯁꯪ ꯑꯁꯤ ꯃꯇꯝ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗꯒꯤ ꯍꯤꯁꯇꯣꯔꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯊꯧꯒꯠꯂꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤꯌꯨ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯃꯆꯦꯠ ꯃꯆꯦꯠ ꯇꯥꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯅꯕꯒꯤ ꯃꯆꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯍꯜꯂꯦ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯨꯔꯨꯞ ꯑꯃꯒ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯆꯥꯟꯅꯅ ꯍꯤꯡꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯑꯣꯡ ꯑꯁꯤ ꯆꯠꯊꯗꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯄꯨ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ